Talofa o talo le neita e au. Ua wha leo ngā il whamsino ngā le whai unga le whainga pānota a le tumalova I mangwa no maritolu. Le na filifilia mai ai le whionga lauti mu ia wale se a fōwa ai. O le whai unga le whamsino ngā na tui na maila matanga le neiva yaso. E tusai male so ina o le tangi tau whainga pānota le na wha uru atu le whionga tai elu seu fiti ai maasu. O se tasu tamali isa tau wā awea o se sui. O le vanga whai e wha tue le tua sa mo tasi. O le lawa tui na mai whai unga wha msnonga wa wha amao nia uma. Ia tūlanga o whainga wha soli tula whonopo whainga wha ana tua. I le teimi o le whainga pānota. Le wa le ma whai maanga wa au mai. I le ngata le whionga lauti muia wa le se a whawa ai o le sa manu malo mai le pānota le tite le tu malo wai maunga numero tolu. I le asolusu maliwa o kusel tau sangan si mai atu nei. Ai whape fhoi ua whamaunia fhoi mō lianga. O le tūlanga o le whainga wha ato Singapore, le whainga wha alantua, i le teimi o le whainga pānota, e wha sangale le whionga te le seu fiti ai maasu. Ua maua maua manino ma le whai unga le wha msinonga e pei o na tuina mai, e se fulu tau sanga o le a le toi mawhai ai o na tau wā ia tamari I so se whainga pānota lava le tumalo. Ua wha popo tuai ia le tumalo vai maunga numero tolu, I le lisi o niso I tumalo o le ua manino o le ato e fo I e whaatino le whainga pānota. E le ngata le whainga pānota mo le tumalo fa le alili numero tasi le fo ua wha le au ngā ina e le whamsinonga le no fo le whionga atu lupe puli manuku o le semo o le zaavea masui pāle mia o le whainga malo lo tu nei le foe e whape foi ia le tulanga I le fi tumalo sa fata lua o le ala ato e foi e whaatino le lato whainga pānota ina ua tasi le whina ngalo le tumalo e whaase e ese le lato sui le whionga atu ia pai le toa mai le hainga whai le HRPP sa urua I pale mai ai le whainga pānota tu sanga sem whai atu nei ai abele la lango le tumalo I le whainga whai le whaato tue le atu sa mo utasi leo lo tu nei le foe le taminei. E tō lima sui tā momo e mai whawhatu Samoa I se malanga mai se taso kalapu te tono au se tā lia. O lewa I Samoa nei ma le whamoe moe la tō te tā momo e ina ia whaasopo lia ai le monto upolu nei. Ma le whamoe moe se lenia le amaua o le a ofo ina atu ma tu ina atu lea. Mo le no whanga o lo tau si ai whanau sawa ina o le tō manga moe pōpuanga tia. Na whai loa se pepo whaamtalanga mai le whaamtonga tō manga boe popo ngā tia. Le whaaftai ai le presidente le whionga si le New Lina Jang o le nei whaamoe moe ma le nei Samaria anga le lei. Le ua whaahalulo lātu teimi e pe o na malanga mai ai mo fo ina mailo lātu sao e wheso soni ai mo le tausia ina lea o whanau o lo I tu tono le no whanga o le Samoa Victim Support Group. Pole no whanga mo to manga moe pōpuanga tia. E lima so la wha moe moe whaatina ile nei wha moe moe a mataina ile so, ma le wha moe moe ta walunga ile aso tōna e pole whai unga le nei wa yaso. O sui e ta moe to lima o lo I nei Samoa, o nisi, o alo matama whanau o lo ta tunu o lo wha mautu I nā tunu. Leo lo o tau la mua mai le whaatinonga le nei wha moe moe, mo lo latu tentununga o lo latu sao lea. E ofo ina atu ai se lenio le amaua mo le tausia ina o whanau o lo I le no whanga to manga moe pōpuanga tia. O te ene le whionga ai ono Dr. Alec Roma o ia le minister wa onga ia nisi o sau noanga e pei ona la ngai te tonu o le mautafono le parlemena Samoa o lo tua ia ai le malo I lo latu tau fia leo komiti wa onga. Sau no manino le whionga ai ono Alec Roma e leo iai se pokala me whapea mai se tua inga e pe ona la ngā mai e le sui whaipule o whaleata numero lua le tō whale atinu uwein so yalo. Sau no manino ai ono o lo ta oto atu lava I komiti o whono whaavae po I la tau o lo o aia whono whaavae tu malo ese leo o lo iai a komiti te tono e au fia ai male pule a onga taitasi la tau te lufi ina ma whaasoa ina atu le seleni mo tulanga mo mio a onga. O leo wala al malo e suia le tulanga o whainga whaavae pei o ne sa iai le teimi mo mue le pa inga taluai
male nau ta inga ina ia solonga le le fa matu ina to seleni mo le talino mana onga mo whanawa onga ta sile nei ba e ngolo abe yeli fa mo mua la malo o le tulanga le o ina male ta tonunga ale le ona fa fa lele alo ma whanau o le manuia leo Samoa moa taiao. O le sole so muli o le nei masina o le aso muli fo i leo le poloketi e pe ona fa matu ina tuai le se lau lima sfulta la le anga va ai le pepe fatu a whanau mai se yo lava i se tangata matua po se la wao sina. Well, manino sa nonga le fionga i le minista o le mtanga bengo tinam ta mai ta inu umang so ta i le fionga moi fa wo Julius tafunai le na ye sa no ai e tu sa male se lau do sumali ba fe lu se lau wono sumal fitu le fai o le mamalu le tunu o ua mai ona tu inatu po wala tu tauli maina le se lau di masfulu tala o le back to school pe on fa mtu watu le malo a to ai le ma fa mau maunga ua tusa maliva suma 5% le tulanga ua fa sopoli ai ia le fa moi tonu lava le tunu e tusa le male lua suma 5 miliona tala le seleni o fa alwina ai mo le fa tinoinga o le nei fa moi mai manatu le fa ia le malo e pe on fa ilo le minista o le so muli le nei e te tau i lava le tangata e le i mawhai ona ia mawaina le se lau 5 tala o le back to school e te tau ona fiso ta i bawe ane ia ofiso fono whaavai tu malo te tasi mo le wha moi le wha mtu ina to lana se lenil nei a wā o le aso muli le nei o le nei wha yanga o talana nei tai au tātou whirai i seisi fo i tātou pukalame o lo so mai. So for